U Mitrovačkom pozorištu ponovo se tražila karta više. Premijerno je odigrana lutkarska predstava Mačak u čizmama. Pre mnogo godina umre jedan mlinar i sa sobom ostavi 3 sina. Te svakom ponosac, najstarijem vrećicu zlatnika. Hop! Žilber, mrc! Žilber, mrco! Mrc! Žilber, mrc! Žilber, mrc! Dobri viđa. Ali sa mnom možeš da promeniš sudbinu. Potpuno blesavo. Propuštaš priliku. Kakvu priliku? Pa tu koja ti uvijek ispred nosa ne vidiš je. Pa šta da radim? Kako šta? Treba samo da se približiš. Da. Prosjan Žilber od Karabasa. Ne ti baš to pade napred. Pa dobro zvuči, da? Žilber od Karabasa, pokorni sluga Markiza od Karabasa. Kako je sad pa taj? Kako ko? Pa ti? A? Ma trpeza se hladi. Samo ti jedim. Ne! Pa što će? I sama. A šta je sa svim onim prinčevima? Markiza od Karabasa. Sire? Nešto više o tom Markizu. Ko bi rekao? S tobom više ne pričam. Hajde. Ja. U premijeri su najviše uživali najmlađi. Najviše mi se svidio Mačak. Šta je on radio? Pa igrao je, a Stefan je plakao jer se nešto uplašio, ne znam šta. Srce, malo, super je. A sam i ja ostala da gledam to, tu premijeru. Kad je Mačak rekao princezi da će se udati za njegovog gospodara Karabasa. Pa dopalo mi se onaj Mačak, onaj kralj i kraljica. Možeš i ti? Mogu, naravno da mogu. Ajde reci, Maco, u čega želiš da se pretvorim? Ajde reci. Pa evo, na primjer, nešto prikladno, nešto sasvim zgodno, jel? Nešto kao što je, na primjer, jedan miš. Miš? Mhm.